Imyaka irenga 15 amaze mu muziki, umuhanzi Mugisha Benjamin uzwi nka The Ben ntigeze yumvikana kenshi mu nkuru z'urukundo. Gusa hari abakobwa batandukanye bagiye bavugwa mu rukundo nawe, cyane cyane abo yagiye akoresha mu mashusho y'indirimbo ze, bamwe akemera ko bakundanye abandi akabihakana. Kuri ubu The Ben ni umugabo w'Icyeza Pamela basezeranye mu mategeko mu mwaka wa 2022, bazasezerana imbere y'Imana kwa 23 kuza 2023 mu birori bizabera Kigali Convention Center. Muri iki kiganiro tugiye kuri abakobwa batandukanye bavuzwe mu nkundo na The Ben kugeza ubwo akundanye na Pamela bihebaniye. Umukobwa wa mbere wavuzwe mu rukundo na The Ben ni Midi. Muri Mutarama 2015 The Ben yatangaje ko ari mu rukundo n'umukobwa witwa Midi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko yamagana amakuru yaramaze iminsi ahwihwiswa avuga ko yaba yaramuteye inda ndetse bakaba barabyaranye imfura. Icyo gihe The Ben yavuze ko uyu mukobwa ari umunyarwandakazi uba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba amaze igihe ataza mu Rwanda, anahakana ko byavuzwe ko baba mu nzu imwe. Inkuru y'urukundo rwe n'uyu mukobwa ntawe uzi uko byarangiye, kuko nyuma y'ibyo The Ben yavuze nta makuru yandi yongeye kubavugwaho, kandi n'uyu mukobwa nta kintu yabivuzeho. Umukobwa wa kabiri wavuzwe mu rukundo na The Ben ni umukobwa wamukunze akamwirengagiza. Ku wa 3 Kamena 2015 The Ben wari umaze imyaka 5 aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohoye indirimbo yise ko nahindutse. Ni imwe mu ndirimbo zumvikanamo amarangamutima ashingiye ku nkuru mpamo, aririmba nk'uwicuza abwira umukobwa ko ibyiza bye yabibonye agiye. Iyi ndirimbo ikimara gusohoka yakurikiwe n'inkuru nyinshi mu bitangazamakuru zavuga ko uyu muhanzi yaririmbye indirimbo ishingiye ku nkuru mpamo y'urukundo rwe n'umukobwa wamukunze hagati y'umwaka wa 2008 na 2009 ubwo uyu muhanzi yari akiri mu Rwanda. Iki gihe ari nacyo yazamukiyemo. Uyu mukobwa ngo The Ben yaje kumwirengagiza, hanyuma ku wa 4 Nyakanga 2010 ajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yagiye mu cyiswe Urugwiro Conference, yagiyeho ntiyagaruka. Gusa inkuru ye n'uyu mukobwa yavugwaga mu itangazamakuru icyo gihe, gusa The Ben ntabivugaho byinshi akanamwirengagiza. Akijya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahise birangiriraho. Inkuru zivuga ko The Ben yirengagije urukundo rw'uyu mukobwa, amutera umugongo ndetse ntabwo yamuboneraga umwanya. No muri iyi ndirimbo yise ko nahindutse arimba avuga ati yari urukundo yagabiwe arinanirwa, abwira umukobwa ko yamaze kumenya agaciro ke mu buzima bwe, akamwingingira kubona ko yahindutse. Amakuru avuga ko uyu mukobwa yaje kujya kwiga mu Bushinwa, naho The Ben akomereza ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urukundo rurushaho kudashoboka. Kuri urukundo yavuzweho kwa 15 Kamena 2015 The Ben yemereye igihe ko ari umukobwa wamukunze mu buryo bukomeye, ariko arabyirengagiza. Yagize ati ni ibintu byambayeho, ariko bigaruka cyane ku buzima busanzwe abantu bacamo bwa buri munsi. Ari umukobwa wanyeretse urukundo rukomeye ndamwirengagiza, nyamara mukunda gusa nabisobanukiwe amazi yararenze inkombe. The Ben yavuze ko yakoze iyi ndirimbo mu rwego rwo gusangiza abandi byamubayeho no kumvikanisha ko yamenye icyo gukunda aricyo. Yagize ati kubera iyo mpamvu nize ko gukunda nyako ari uguha agaciro ugukunda n'urukunda guha kandi nawe ukamukunda. Yakomeje agira ati ni ibintu byabaye kera nkiri mu Rwanda, kuva icyo gihe nibwo iki gitekerezo ngishyize hanze mu ndirimbo. Umukobwa wa gatatu wavuzwe mu rukundo na The Ben ni umukobwa yakoresheje mu ndirimbo yise Naremeye. Kuwa 8 Kamena 2019 The Ben yasohoye amashusho y'indirimbo yise Naremeye, bivuga ko umukobwa ugaragara muri iyi ndirimbo bari mu munyenga w'urukundo. Abavugaga ibi bashingiraga ku buryo bombi bitwaye mu mashusho y'indirimbo. Benshi mu bakoresha imbuga nkoranyambaga bavugaga ibi bakanashingira ku magambo uyu muhanzi yaririmbye muri iyi ndirimbo, ashimagiza umukunzi we avuga ko yemeye ko nta kindi yarenzaho. Muri Kamena 2019 The Ben yabwiye Inyarwanda ko ibyavugwaga atari ukuri, ko uyu mukobwa ari inshuti yisanzwe yifashije muri iyi ndirimbo, bigatuma abantu babihuza n'urukundo. Uyu muhanzi icyo gihe yavuze ko igihe nikigera azerekana umukunzi we, anavuga ko atari wa muntu wizerera ku mbuga nkoranyambaga n'urukundo. Yavuga ko urukundo rukwiye kuba hagati y'abantu babiri bamara gushimana bakabyereka umuryango, inshuti n'abavandimwe. Yagize ati ndi umuntu utizerera ku mbuga nkoranyambaga n'urukundo, ni ibintu bihabanye kandi bikwiye kuba mambata. Urukundo rugomba kuba hagati y'abantu babiri bagakundana igihe cyagera bakabwira ababyeyi, nyuma bakabona kubitangariza abantu bose bakabimenya. Umukobwa wa kane wavuzwe mu rukundo na The Ben niwe yakoresheje mu ndirimbo ye Vaze.
Kuwa 15 Nzeri 2019 The Ben yasohoye amashusho y'indirimbo Vase. Mu mashusho y'indirimbo yifashishije umukobwa wa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byavuzwe ko bakundana. Icyo gihe The Ben yabwiye Kigali Today ko uyu mukobwa w'umunyamideli yamwifashishije kuko yagaragaye mu mashusho y'izindi ndirimbo zitandukanye zirimo iza Eddy Kenzo n'abandi bahanzi. Yagize ati umukobwa twakoranye ntabwo ari umukunzi wanjye, ni umukobwa ukora ibintu by'amashusho mu buryo bw'akazi, navuga ko ari umunyamwuga, twahuriye mu kazi, ntabwo ari umukobwa dukundana. Umukobwa gatanu wavuzwe mu rukundo na The Ben ni umunyamideli Zari Hassan. Muri Nzeri 2019 ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho ya The Ben ari kumwe n'umunyamideli Zari Hassan bari gusangira. Byavuzwe ko bari mu rukundo, bamwe baratungurwa mu kiganiro n'itangazamakuru kwa 31 Ukuboza 2019. Iki kiganiro yagihuriyemo n'abandi bahanzi bari batumiwe mu gitaramo cya East African Party. The Ben yatangaje ko Zari umurusha imyaka 7, akaba n'uwahoze ari umugore wa Diamond, badakundana nk'uko benshi babiketse. The Ben wavuganaga cyane na Zari yavuze ko Zari ari inshuti ye yongera ku nshuti asanzwe afite muri Uganda, aho yakoreye imishinga itandukanye iri mu murongo w'urugendo rwe rwa muzika. Yavuze ko urukundo rwaketswe hagati y'aba bombi nta ruhari, ahubwo byasembuwe n'amashusho yabo ayishura umunezero udasanzwe waranze umunsi bahuriyeho. Yagize ati yari inshuti isanzwe, ibyo nagiye numva ntaho bihuriye n'ukuri, ni inshuti isanzwe. Abandi bakobwa bavuzwe mu nkundo na The Ben barimo Ruth Beren, umuhanzi wo muri Canada ariko byafashwe nk'ibihuha. Yanavuzwe mu rukundo n'umunyamideli Agnes Masongange wo muri Tanzania, gusa yaje kwitaba Imana ku 20 Mata 2018. Muri Mata 2018 mu kiganiro Samedi Detente cya Radio Rwanda, The Ben yabajijwe niba afite umukunzi, avuga ko nta cyabura ariko ko hari ibyo ashyira imbere. Yavuze ko nk'undi musore wese ari gushaka amafaranga, kubaka, kwiga n'ibindi. Yagize ati oya, niyo nawe mufite ntabwo nabivuga, gusa ntawe mfite, nta kibura, ari kureba icyo ugomba gushyira imbere. Kimwe nk'undi musore wese uba ugomba gushaka amafaranga, kubaka, kwiga n'ibindi, ku buryo n'uwo wazazana wamwubahisha. Yakomeje agira ati ntawamenya bizaza nko mu myaka iri imbere. Akomeza agira ati amahitamo siyo yabaye ikibazo. Nyuma yo kuvuga ko amahitamo atariyo yabaye ikibazo, haciyemo umwaka The Ben ahitamo umukobwa bakundana ari we yeguriye ubuzima bwe bwose, akaba n'umukobwa wa 8 ubwo wavuzwe mu rukundo nawe. Uyu nta wundi ni Miss Uwikeza Pamela, yasumbishije bose isumbwe akamugira umugore. Mbere yo gukundana kwabo The Ben na Pamela buri umwe yarazi undi. The Ben icyamamare Pamela yaramuzi, na Pamela yarazwi na The Ben kuko irushanwa rya Miss Rwanda ryamuhaye ubwamamare. Baje guhurira Nairobi, Kenya ariko batabipanze. Hari kuwa 3 tariki ya 24 Ugushyingo 2019. The Ben yari muri gahunda z'umuziki we, Pamela we yari ari muri bootcamp ya Miss Africa. Bakubitanye amaso, buri umwe yasomye urukundo mu wundi, ntibatindiganya mu bihe bitari byoroheye buri umwe kubona umwanya. Bapanga guhura, baza gusohokana bajyana kureba filime, ariko bombi bari bamaze gukundana. Kwishira biranga, bemeranya gukundana. Urukundo rwabo rwatangiye ubwo, gusa ntibahise babishyira mu itangazamakuru. Hanyuma mu mwaka wa 2020 kwishira bikajya byanga, abantu batangira kubakeka amababa. Kuwa 9 Mutarama 2020 The Ben yizihije isabukuru y'amavuko. Mu bamwifurije isabukuru nziza y'amavuko barimo na Miss Pamela Uwikeza, wavuze ati uri umunyamutima mwiza, ugira urukundo, uri umuntu wo kwizerwa, ndetse umutima wawe ni munini kukurusha, Imana iha umugisha undi mwaka wawe. Ibi byatumye abantu babakekaho urukundo. Abanyamakuru batunga ibisitimu kuri aba bombi, babakekaho ko baba bari mu munyenga w'urukundo. Ntibyatindiganye, hanyuma tariki ya 28 Ugushyingo 2020 na The Ben yerekana ko baba bakundana. The Ben yashyize amashusho y'amasegonda 2 kuri konti ya Instagram amugaragaza ahobeye Miss Pamela amuturutse inyuma, asa nk'ushaka kumusoma mu mutwe. Aya mashusho yafatiwe muri Tanzania, aho The Ben yamaze iminsi ari kumwe na Pamela. Aya mashusho bigaragara ko yafashwe na Pamela. Kuva ubwo ntabyo kwishira bari bagifite, urukundo rwabaye officiel, ababazi bose barabimenya. Mu mwaka wa 2021 ntibatindiganyije, The Ben yahise yambika impeta Pamela nawe aremera.
iyi mpeta yamwambikiye mu birwa bya Maldives, twibukiranya ko icyo gihe Pamela yari afite imyaka 21, The Ben afite imyaka 34 kuko barutanwa imyaka 13. Mu mwaka wa 2022 basezeranye mu mategeko, hanyuma ku 23 Ukuboza 2023 bazasezerana imbere y'Imana babana karamata. Nibi twagaruka ku bakobwa batandukanye bakundanye na The Ben mbere y'uko ahura na Miss Pamela Uwicyeza. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose. Ufite igitekerezo ku ngingo wifuza ko twazaganiraho watwandikira muri comment.